Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahenyo Trap Association lengba u Presiden Usamla Gabriel T. Maulong haka khat henyo tarik u kalalengkod arhajar arpawar. Ulapan bena yaki kerteng jong kinong yashementa haka henyo Trap Idol Season 1. Kibayo rung syaka final kilong arpo kendai ngut baro. Bat ka final kanlong haka arpon riu tarik u rempang arhajar arpawar hapo mairang tirat sing Memorial Hall. Ya kabaon sedang naduk kapor shipo bajem menstem. Bat ubak don bok marbanyang unong ruai kasi unlong unong bishar hakate karensan. Lapan bena bat larai ru banaki khat laingut ke bajab haka final kin yo lat ban ruai haka thop jeng ruai idri. Nakalyang ubak kit bok thaba ubade unong yalam kaon Megalia Dancer Association ula kit bok kit ruyang ya kekenhun jong kehenyo Trap Idol Season 1. Bat ru syaki samla baro ki bayashim benta hakate kajeng yakop ruai. Kublai pi baro mengaku Presiden Jaka Indian Trap Association ya kejeng kublai ke bekerpang ya ki ini kinong isi beta Jaka Indian Trap Idol Season 1 ya kini ki at kondai ngut ki dong roai ki berasa ajit Jaka Grand Finale Jaka Indian Trap Idol berkum juru ya kejeng kublai itu ki bom laban poi Jaka Grand Finale ba somba wadum du jikerman nomor kapor kadang pun bagi sepenbi saki season 2 saki weekly competition ro kita ton dia kan kapor kan penpana ki kerteng jong ki tu kinong shemata ki basa dia jaka grand finale jongka Indian Trap Idol mar kita kilong benikong i William Jones Siliang and Rafael Siliang kita ki barai duel nata baar Michael Kong Mopan balai Tony Minsong basau Jin I Masar basan Jonathan Maulen Banrio Larry Hun Shisha Kharmolong Banyau Ferdinand Shabong and Imi Valari Rangslang kini barai duen Nata Serapina Marbanyang Makanda Yuan Dakir Kersian and Kentiu Saukumi kini barai duen Nata Bashpau Glitterbug Group Bakat Way First Star duen Bakat Ar Fenisha Nokla Bakat Lai Bayahun Langdhar Bakat Sao Yarab Borsing Kharbani Bakat San Iba Penhun Kharkarang Bakan Rio Dapila Kamti Mary Bingro Bakat Niau Aldrin Sindrem Bakat Pra Garvin Roy Karmoplang Bakat Kendai Benjanai Hun Karsentiu Arpau Kafilia Namika Siliang Bat Hami Daman Shwa Siliang Gede Berwai Duen Barpuwe Somvor Pangyang Arpuar Banchanlang Shadam Arpulai Wanyai Dakir Marwen Arpusau Ibanala Kharjarin Arpusan Rijat Shulai Arpunriu Banman Marwen Arpunyau Dio Medi Dingdo Arpupra Shambor Lingdo Marshilong Arpundai Jing Ais Naitang Tikini kita ki finalist ki belas ajir jaka grand finale jaka Indian Trap Idol Season 1 pada ke final ngin pelong haka Arpun Retorik jong benai February arjar Arpuar hantai po Mairang Tirot Singh Memorial Hall Penumyong pada ngin stang ya ke grand finale nado ke Porsche Pop German Stamp kulish bisa nama ki bab menang pegai dan iwei nong shimenta bati iwei banwan sura kuliah ka protokol yang sesuai perintah nyaman boleh protokol unong besar aga final undai uba don bok marpenyang bade unong rai jot terima kasih the first prize kadai 8000 second prize kadai 1000 but third prize kadai 10000 in alang bagi certificate bagi sernan bagi prize rukin dan khalai tadi ki prize bagi ni ki khalai ngot ki ban yo ya kan ki prize kini ki khalai ngot kin yo ban rai haka music video music album ke berteng kade bade jorai itri berteng jorai kade hari lajang bakin dan kumba arla ni lai tali jorai bakini ki khalai ngut ki baca bakan ni Indian Trap Idol kin yo ban shementa haka ni music video nakalian jong All Megalia Dance Association ni kickbox kerbiang ya Indian Trap Association kamtam ya i Samlang Gabriel tadi yang penyak ya kan Indian Trap Idol dan kickbox kerbiang tu nama tak di contestant juga neka program juga Indian Trap Idol sungkeman nomor ba lingba kajing penyak juga neka Indian Trap Association ya kan neka Indian Trap Idol nomor kadai ka we ka ban pen ras kong bo ya ka tin ya neka jirwai kasi jungi nomor ba lingba kan neka rensan sibun kipadan kasapan ruai ki lingba kantin ka jungki lingba ki jirwai ka jungki paper ऐसे कला बन लोग को वही के कंटेन का बन लिंबा का निका ग्रैंड फाइनल का बन रहा है कि जिम्बन टॉय
limba ka jingwai ki jong ki samla juni te next scam ngakit bok ke biang ba limba ka jingwai ka jong pi kan long kum ka khobor na banta ka bri hu trap ka jong ni